Like place he way kalau tengah tentang subscriber like share comment di baro ke hakane kapur nakwa banbu ka jingkli di pai ka bru trap ba kawi pipu alas dang ban penkhatna sapo karo te singo bah komen jama ka ke jing singo jongki bat hato ki pai karo kila ne ban pediang ya kawi pipi sapo karo kila ban ong hakini kisnem di bangsawan namar hawar hajar pokra namar yamentahi kampadon kano ke election sapo karo namar hakani ka election jong ka MDC sapo GSADC ru ka WPP kamban penyang kertong Andrei menta kelas form yaki unit bafer ane ka WPP ban pendrung sapo karo teki pajba karo ila ne emban penyang yaka kum kata kawei ka parti kamban yakun bat kamban ya aireng lane ki pajba karo kim penyang yaka WPP sapo karo namar ba ka WPP kadai kawei ka parti ka bapersa ya kan ka reservation policy Andrei ban pentemai ya kan ka reservation policy kipat ba karo tiap kipediang na kipediang namar ngayo haki komen section jong ki YouTube channel baper ba iong ba kipat karo kimla ban pediang ya ka WPP namar ba ka reservation policy ba ka WPP ka persya Rei kipat karo yo jing mentoy na kaneka reservation policy desno bha komen jongan namar ba kumbat hilai hakini kipor kibaladep ba ka WPP kalapan khatnat ya kaneka seng siapo karo kelas dang ban thung ki komiti ki bafer bat kuno ban penyar ban pensai ya kinong ring jong ka WPP te hakane kapor ai khublei ya phi wei ba sngo bha sa komen jonga ngin saya kunduk yang haki wei pat ki video ki bandang sawan te mentang adon hang ne hapo yo nong stoin bat yo ya kane kajaka kaba ipajba kiyalung wadla kalayat kajing keren jong doktor bat skemar bo Andrei kipajba kim dabun than hadu kata kiba wan ban snap ya kane kajing keren jong doktor bat skemar bo namar menta kadai kasiyo Andrei kumbalong haki wei election kila ban haki wei ki meeting ibun inong support ibawan snap ya kajing keren jong kaseng WPP Andrei menta kaduna sebab palat inong snap akan dikajaka baksa komen ru atau ka West Kasihil kadang ain yang kajing support yai doktor bakskem marbo akan ka election siteng samoy kane ka election MP namar kajing klatno jong i doktor Ricky Eje Singkon in klatno in penyang i doktor bakskem in yang naka banmi bujini na kabenta jong i doktor Ricky singaw bahasa komen kai kajing singaw kajong ki tangkum ta kulay sibun kulay jarngu yan say kandupat hakaway pat kawil